ဖျားဘူးတကားတကားမတွေရောက်ရှိနေတဲ့ဟယ်လိုဖျားဘူးတကားတကားမတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့တိုင်းအားဖြင့်တော့ကောသလတိုင်းမြို့အားဖြင့်တော့ဖျားလက်ထက်ကသာဝတိမြို့ဖျားသုနိဘုံလိုဝါဆိုဝါကတ်တော်ကိုဝါဆိုဝါကတ်တော်စပုနိမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတာကတော့စပုနိမကပါဘူးဝါတခြားမြို့တွေမှာဝါဆိုပြီးတဲ့ခမသာဝတိမြို့မှာများစွာတရင်သုံးပြီးထိုင်နေတယ်အဲ့တော့သာဝတိမြို့ကစေတဝင်ကျောင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်စေတဝင်ကျောင်းမှာလည်းဗုဒ္ဓဘုရားအမြဲတမ်းတရင်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာကုတိနေရာလို့သိရပါတယ်။အဲကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှစ်ပေါင်းများစွာကာလပတ်လုံးဣရိယာပု၄ပါးနဲ့တရင်သုံးနေထိုင်တော်မူခဲ့တဲ့ခန္ဓာကုတိနေရာမှာတရားဟာစေတီတော်၄မျိုးမှာပရိဘောဂစီထိုက်ပါတယ်။ Chúng ta đang ở một nơi rất là đặc biệt, đó là hướng thức của Đức Thế Tôn khi Ngài ngự đến thành Savatthi ở kỳ viên tỉnh xá Jetavana. Và thành Savatthi này thuộc quốc độ Kosala. Tại nơi đây Đức Thế Tôn đã an cư nhập trong suốt 19 năm. Đó là thời gian mà Đức Phật an cư nhập hạ. Còn thời gian Ngài ở tại kỳ viên tỉnh xá này nói riêng và ở Savatthi nói chung thì thời gian nhiều hơn thêm nữa. Bởi vì có những hà Đức Thế Tôn nhập hạ ở những nơi khác, nhưng rồi sau đó thì Ngài cũng ngự đến thành Savatthi, thành Savatthi. Và ở nơi đây Đức Thế Tôn đã cư ngụ trong suốt một cái thời gian dài, có một cái sự liên hệ với Đức Thế Tôn rất là mật thiết, đặc biệt là trong cái giai đoạn sau của cuộc đời Đức Phật. အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကုတိတိုက်တဲ့ဘုရားဘုရားကျင့်ဆက်တဲ့ကထင်ချတဲ့နေရာဟာအဝိဇ္ဇိတဌာနထဲမှာပါတယ်အဝိဇ္ဇိတဆိုတာဘုရားတိုင်းမစွန့်လွတ်တဲ့နေရာအဲ့တော့ယခုဗဒ္ဒကမမှာပွင့်သွားတဲ့ဘုရား၄စုလုံးကိုနောက်၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာသိန်းပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကိုကင်းကာဝါလူသေးစုမကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကိုဒီခန္ဓာကုတိတိုက်ညောင်ဆောင်နေရာမှာအမြဲတမ်းကျိတ်ဆက်တဲ့အမြဲတမ်းတည်င်းသုံးတယ်လို့ဒီလိုစာပေတွေမှာမိတ်ဆွထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကုတိတိုက်တော်နေရာဟာဘုရားကရာဘုရားပွင့်တဲ့နေရာလိုပဲဘုရားတိုင်းတည်င်းသုံးခဲ့တဲ့နေရာဌာနဆိုပြီးတော့အလုံးစိတ်ထဲမှာအာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဦးစွာနမောတတ္တကစဘုရားကုံတရားကုံသံဃာကုံယူပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသံဃာတော်အရှင်မြတ်ဒီကအနိကစားတင်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ပွားတဲ့စေပူဇော်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bởi vì Đức Thế Tôn đã an cư nhập hạ cũng như đã trú lại kỳ viên tịnh xá ở trong hướng thức này, cho nên hướng thức này được gọi là một trong 4 loại bảo tháp, và đây được gọi là vật dụng bảo tháp. Bảo tháp là đối tượng đang được cung kính tôn trọng cúng dường. Ở đây là nơi gọi là vật dụng bảo tháp đang được cung kính tôn trọng cúng dường. Và khi những người có kính tâm, có sự cung kính cúng dường tôn trọng thì sẽ có những kết quả lớn.
Cho nên tại Ganda Kuti hay là hướng thất của Đức Phật này, cái nơi mà đặt cái giường của Đức Phật được gọi là cái nơi Avihita, nghĩa là nơi có sự gắn liền, luôn luôn có sự gắn liền với chư Phật, chứ không phải chỉ có Đức Phật của chúng ta mà thôi. Trong kiếp trái đất này gọi là Bhatta Kappa hiền kiếp, có 5 vị Phật xuất hiện ở trong kiếp trái đất này, và Đức Phật của chúng ta là Đức Phật thứ tư. 3 Đức Phật trước Đức Phật của chúng ta cũng đặt cái giường tại cái vị trí cùng với vị trí đặt cái giường của Đức Phật chúng ta tại hướng thực này. Và trong kinh cũng nói rằng không những vị Phật xuất hiện trên thế gian trong cái kiếp trái đất này đặt cái giường tại cùng vị trí mà chư Phật ở trong quá khứ đã xuất hiện vô số Đức Phật rồi, giống như các sông Hằng vậy. Và cái giường của quý ngài đó cũng đặt cùng chỗ đó, như ở trong kinh điển đã ghi chép và nói như vậy. Cho nên đây là một cái nơi rất là đặc biệt, có sự liên hệ với tất cả chư Phật ở trong quá khứ, ở trong hiện tại. Và cũng giống như cái nơi mà Đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đà Tràng gần thành Rajagaha ở Bồ Đoàn Bực Thôi đó, thì chư Phật cũng đã thành đạo ở nơi đó. Nơi đó cũng là cái nơi có sự liên hệ chặt chẽ với tất cả chư Phật. Và nơi này cũng vậy, có sự liên hệ chặt chẽ với tất cả chư Phật. Cho nên đây là một những nơi đặc biệt nhất liên hệ đến Đức Thế Tôn và đáng được tôn trọng, cung kính cúng dường bởi cái chư Phật tử bao gồm hàng xuất gia và tại gia. Vì vậy hôm nay chúng ta đến đây trước hết chư tăng cùng với quý Phật tử hãy cùng nhau hướng tâm rằng đây là phương thức của Đức Thế Tôn, Ngài đã từng cư ngụ ở đây tối thiểu là 19 hà đạo. Và chư tăng cùng với chư thượng nam tín Đức Phật tử sẽ đọc kinh cầu nguyện tưởng nhớ đến đức cao quý của Tam Bảo, đặc biệt là đức cao quý của Đức Thế Tôn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đọc những bài kệ để xưng tán tuyên dương đức thượng cao quý đó. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Veja sarana sampanno sukado lokavidu Anaudara purisa dhamma sarati Saddha dewa manusanang Buddha bhagava Swakado bhagavata dhammo Sadidiko akaliko Ehipasiko opaneyiko Vijadam viridabo vinyuhi Sopati pano bhagavato sawaka sangho Ujopati pano bhagavato sawaka sangho Nyaya
ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเอริราจัตตาริปุริสายุคานิยถาปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยบาหุเนยเตกิเนยอินเจลิกรณียอนุตตรังปุญญคิตังโลกัสสาติสาธุสาธุสาธุอเนกาสาติตันตารังตันตาเวจังอเนปิตังกาการังกเวตันโตทุกขาสาติปุณณปุณณังกาการกะเดိဋ္ဌောติปุณณขิหานากาหติสัพพะเทปะทุกขเปกะกะกุตังวิสิงคตังวิသင်္ကာရကတံစိတ်တံတဏနံခယပစ္စကံအနိကာဇာတိသံသာရံသန္တာဝိသံအနိပိသံကာကာရံကဝေသံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟနာကာဟတိသဗ္ဗတေပသုခဘေကကာကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ကာရကတံစိတ်တံတဏနံခယပစ္စကံအနိကာဇာတိသံသာရံသန္တာဝိသံအနိပိသံကာကာရံကဝေသံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏံပုဏ္ဏခေယနာကာဟတိသဗ္ဗတေပသုခဘေကကာကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ကာရကတံစိတ်တံတဏနံခယပစ္စကံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံသလာယရဏပစ္စယပတ္တောပတ္တပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏတဏပစ္စယဥပါဒာနံဥပါဒနာပစ္စယဘောဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယသံသံဘဝန္တိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓသသမုဒယောဟောတိအဝိဇ္ဇာယတွေဝအသေသဝိဒကနိရောဓသင်္ကာရနိရောဓောသင်္ကာရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓောဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓောနာမရူပနိရောဓသလယရဏနိရောဓောသလယရဏနိရောဓပသနိရောဓောပသနိရောဓဝေဒနာနိရောဓောဝေဒနာနိရောဓတဏနိရောဓောတဏနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓောဥပါဒနာနိရောဓဘဝနိရောဓောဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓောဇာတိနိရောဓသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနစုပါယသနိရောဇန္တိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓသနိရောဓောဟောတိယထာဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာအာတာပိနောဇာယတောဗျမနသအတ္တသကိင်္ဂဝပယန္တိသဗ္ဗယတောပါသနာတိသဟိတုဓမ္မံယထာဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာအာတာပိနောဇာယတောဗျမနသအတ္တသကိင်္ဂဝပယန္တိသဗ္ဗယတောခယံပစ္စယနံအဝေတိယထာဝေပါတုဘဝန္တိဓမ္မာအာတာပိနောဇာယတောဗျမနသဝိတုပယံဒိဋ္ဌတိမာရစေနံသုရိယောဝဩပတယမန္တလိခံဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောသဗ္ဗနန္တပစ္စယောသာဇာတပစ္စယောပညာပညာပစ္စယောနေသယပစ္စယောဥပါနေတယပစ္စယောပုရိဇာတပစ္စယောပိဇာဇာတပစ္စယောအာဇိဝနပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအာရပစ္စယောဣန္ဒရိယပစ္စယောသာနာပစ္စယောမေဃပစ္စယောသံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအာတိပစ္စယောနတ္တိပစ္စယောဝိ
ဝိကတပိစယောအဝိကတပိစယောတိစေယံတော်ဘောယမူလေတကြနန္တတိဝတ္တနောဧဝမေဝစယောဟောတုစေယသူစေယမင်္ဂလေအပရာဇိတပန္နိကေတိစေပုတ္တဝိပုဂ္ဂလေအဘိသေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာဧကဗတ္တောပမောတတိသူနေကတံသူမင်္ဂလံသုပပတံသူဩထိတံဒုက္ခတောသူမုဟုတ်တောသသူယိဋ္ဌံမြမစာရိစုပရကိနံကာယကမ္မဝါစာကမ္မပရကိနံပရကိနမနောကမ္မပရိတိတေပရကိနေပရကိနာတိကတဝနာလဗန္တတေပရကိနေတေယတလတ္တသုခိတာဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂသုခိတာဟောထသဟတပေဟိညာတိပိတေယတလတ္တသုခိတာဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂသုခိတာဟောထသဟတပေဟိညာတိပိတေယတလတ္တသုခိတာဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂသုခိတာဟောထသဟတပေဟိညာတိပိ စာဓုစာဓုစာဓု ကဲယခုအခါမှာဆက်လက်ပြီးတော့မင်္ဂလာတုတ်ပရိတ်ကိုရှုပွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာတုတ်ပရိတ်ကလည်းပဲဒီစီတဝင်ကျောင်းထဲမှာဘုရားဗျာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဧဝံမေတုတံဧကံသမယဘဂဝါတာဝိထိယံဝိဟရတိစေတဝဏီအာနာထပေတိကတအာရမီစသည်ဖြင့်ဤတန်းနေဆိုထားပါတယ်။အဲ့တော့ညပိုင်းဆန္ဒကြီးကြောတဲ့တကောင်းရန်ချိန်မှာလက်ကျမတွေလာပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဗျာမင်္ဂလာတုတ်ဒေသနာကိုဟောခဲ့တဲ့နေရာဌာနလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာတုတ်ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေကတော့အများကြီးပါပဲ။သို့တော်လည်းပဲဒါအားလုံးလည်းပဲဒီလူသားနာဘိသားဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ပရိတ်ကိုဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကရှုပ်ပွားတရေစေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Và tiếp theo là chư đại đức tăng sẽ tụng bài kinh Mangala Sutta hạnh phúc kinh. Bởi vì bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết tại kỳ viên tình xá này, như ở phần giới thiệu có nói rằng Ekang Samayang Bhagava Savatthiyang Viharati Chetavane Anatapindikasa Arame, được Đức Phật thuyết tại kỳ viên tình xá của trưởng giả cấp cô độc gần hầm xá về. Ở đây Đức Thế Tôn của chúng ta đã thuyết rất nhiều bài kinh khác nhau. Trong đó có bài kinh Mangala Sutta là bài kinh mà chúng ta đã học, đã nghe và rất quen thuộc với bài kinh này. Vì vậy để tưởng nhớ lại, nơi đây là Đức Thế Tôn đã thuyết bài kinh Mangala Sutta sau khi những vị thiên xuống vào lúc nửa đêm để thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết về những điều hạnh phúc mà họ đã tìm kiếm trong suốt nhiều năm. Bây giờ tất cả chúng ta hãy lắng tâm thanh tịnh để nghe chư đại đức tăng đọc tụng bài kinh này, và những ai thuộc bài kinh này thì cũng có thể đọc theo chư tăng. Dhammada sakawaletu adara sandu dewata Sadhyamma munira sasa tunandu saka maukada Dhamma tawana kalo ayam badanda Dhamma tawana kalo ayam badanda Dhamma tawana kalo ayam badanda Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Evam veduta ekam tamaya bhagavata vutthiya viharati Seta vani anatha pedikasa arame Athato inyadara devata Vekana yaratiya vekana vona Kevala kapasita vana opasita va Yena bhagavate nupa sangami
อุปสิงกมิตวาภกวนังปิวาติตวาเอกมันตังอัฏฐาติเอกมันตังทิดาโคตาเทวตาภกวันตังกาทายาอิสสะภาติปะหุเทวมนุษย์าสะมิงกลานิอาสิงเตโยอากิกามานังสุทานังยุหิมิงกลามုဒ္ဓมังอาเทวนาสะบาลานังปฏิตานิสะเทวนาบูชาสะบูชาเนยนาอิดามิงกลามုဒ္ဓมังปฏิรูปะติตาวาโสสะภุเปสะกตปุญญาตาอันตธัมมาปริทิสาอิดามิงกลามုဒ္ဓมังบาหุสิงสะปิปิสะวินิโยสะสุเตคิโตสุภาทิตาสายาวาสาอิดามิงกลามုဒ္ဓมังมาดาปิตุปัฏฐานังพุทธาธารัสสะสิงฆโหอนาคุลาสะกัมมนาอิดามิงกลามုဒ္ဓมังดานิสะธัมมสริยาสะญาตกานิสะสิงฆโหอนาเวสานิกัมปานิอิดามิงกลามုဒ္ဓมังอารติวิรติปะปะมิสสะปานาสะสัยยัมโมอปมาโรสะธัมเมตุอิดามิงกลามုဒ္ဓมังวารวสันติวาโตสะสันตุติสะกติญุตากาเลนะธัมมังสวนาอิดามิงกลามုဒ္ဓมังขันติสะโสวะสัตตะกัมมนานิสะตัสสะนังกาเลนะธัมมังสะกิสะอิดามิงกลามုဒ္ဓมังตะโพสะพมสริยสาริยติสนาตัสสะนังนิพพานาจิสิกริยาสาอิดามิงกลามုဒ္ဓมังพุทธัสสะโลกธัมเมหิစိတ်တယသနာကံပတိအာဇောကဝိရဇံခေမဣဒာမင်္ဂလမုဒ္ဓมังเอตาอิดานิกตวานาสัพพะธรรมปราสิตาสัพพะราสุเทกิสันติตันติจัมมงคลมုဒ္ဓมังอิติปิโตภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวสาสรณังสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอปาติยิโกปิสัตตะเวริตะโพวิจุหิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิเสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาริราสัตตาริปุริตายุกานิยถาปุริสาบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยตักขิเนโยอิสลิกรณีโยอนุตตรปุญญคิตังโลกัสสะอีวะบุตตังตรันตานันธัมมังสังฆิสาภิกขโวปะยวะสัมปิตตังวะโลมหันโตนาหิสติยันโตนิเมตังวะมิงกลิสาโยสัมมนาโพธกุณาตัสสะโตปะเปโกโตสุขินังอากันตังဗုဒ္ဓ ानु ภาเวนะวินาศเมตุယန္တောနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောတကုဏသသတ္တောဘာဘေကောဒုတုပိနံအာကန္တံဓမ္မာနုဘာဝေနဝိနာသမေတုယန္တောနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စာယောသမနာဘောတကုဏသသတ္တောဘာဘေကောဒုတုပိနံအာကန္တံသံဃာနုဘာဝေနဝိနာသမေတုဘဝန္တုသဗ္ဗမင်္ဂလရတံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ภาเวนะသရသုခိဘဝန္တုတေဘဝန္တုသဗ္ဗမင်္ဂလရတံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာ ानु ภาเวนะသရသုခိဘဝန္တုတေဘဝန္တုသဗ္ဗမင်္ဂလရတံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ภาเวนะသရသုခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗိတိယောဝိဝဇန္တုသောကောရောဂောဝိနသတုမာတေဘောတတရာယဒုက္ခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝရဏသီလိဇာဒိဋ္ဌာဥဒ္ဓပသယိနော
สการะธรรมาวุฒันตุอายุวันโนสุขังบาลังสาธุสาธุสาธุไก่มาชี5 မိနစ်လောက်ဘုရားဖေဒီတို့နှလုံးသွင်းနေကြပွားနေကြဘာဝနာတစ်ခုခုပွားပြီးတော့5 မိနစ်ခန့်လောက်ဘုရားကိုပူဇော်ကြရအောင် bởi vì phía sau chúng ta không có đoàn nào cho nên chúng ta có thể sử dụng thời gian ở đây khoảng 5 đến 10 phút để chúng ta thiền tập. Những ai đã từng hành thiền với đề mục nào thì chúng ta hãy thực hành với cái đề mục đó. Còn nếu như không biết thực hành đề mục nào thì chúng ta có thể niệm ấn Đức Phật, hoặc là chúng ta có thể chú ý đến hơi thở vào hơi thở ra ở lồng mũi và quan sát hơi thở vào hơi thở ra. Hoặc chúng ta có thể ngồi thư giãn lưng và cổ thẳng đứng, đặt tâm ở trước mặt và đặt tâm ở trong hiện tại, từng khoảnh khắc từng sát na hiện tại, để ghi nhận và quan sát những đối tượng tác động qua 6 giác quan tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, đặc biệt là âm thanh hay là suy nghĩ hay những cảm thọ mà đang sinh khởi, thì chỉ cần ghi nhận và quan sát như nó đang xảy ra, không có phán xét, không có phân tích hay gì cả, chỉ đơn thuần quan sát sự sinh diệt của những hiện tượng đó, đến rồi đi, đến rồi đi, một cách khách quan mà thôi.
เ
Qua thời vào thiền và bây giờ hãy con được thay lời để phát quả. ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိယံ Dhamma Padipati ဗုဒ္ဓံဘူချေမိ Buddham Busemi အတ္တာဣမာယ Aida Imaya ပฏิပတ်တိယံ Padipatiya ဣမာယ Imaya ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိယံ Dhammanu Dhamma Padipatiya ဓမ္မံဘူချေမိ Dhammam Busemi ဣမာယ Imaya ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိယံ Dhammanu Dhamma Padipatiya သံဃံဘူချေမိ Sangam Busemi အတ္တာဣမာယ Aida Imaya ပฏิပတ်တိယံ Padipatiya ဇာတိจရာ Sati Sara ဇာတိမရဏမံ Yadi Maranamha ပရိမုစိတ်သာမိ Parimuci Sami သာဓုသာဓုသာဓု Chúng con xin thành kính cúng dường đến Phật bảo bằng sự thực hành thiền này. Chúng con xin thành kính cúng dường đến Pháp bảo bằng sự thực hành thiền này. Chúng con xin thành kính cúng dường đến Tăng bảo bằng sự thực hành thiền này. Với sự thực hành thiền này, chắc chắn một điều rằng chúng con sẽ thoát
สัญญาเป็นเจ็ดหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคือบ้านสามสามสาม อิตาวัตตาสะอามิหิสัมปะรังปุญญาสัมปะรังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังกรันตุสัตตายะสีนารักขันตุสัพพทาภาวนาปิรดาโหนตุกิสันตุเทวตากตาสาธุสาธุสาธุ bên này chưa đăng trước bên này em ơi lên trên đằng này lên trên này bây giờ làm cách làm nó không có đẹp hơn Saya jangan hai pesa ha. Betul. Betul. Betul.